Il-mexxej Laburista qed jibqa' jgħid illi l-poplu Malti Wawċi ħallas valur ġust. Għalli tawna Vital Stewart fil-waqt illi jibqa' dej bl-ispin tal-vittorja u l-attakk sfrenat fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif diskors ta' madwar 10 minuti f'ħalaxa. Robert Abela wara tant pompi li Malta rebħet it-tanta jċekken u jnessi dak illi jisset joħroġ biċċar illi mhux talli ma rebaħx. Tal-qed jispiċċa jinqabad fi klimu stess. Surrealment wara li kienu illi laqqa l-ġurnalisti ftit tal-momenti qabel ir-replika tal-budget tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u wara li l-gvern mela l-medja soċjali bi propaganda qal illi il-Partit Nazzjonalista jipprova jnessi il-budget. Illi ħadd ieħor jipprova jnessim il-budget, jipprovaw jnessu billi jirrepetu l-ikbar gidba illi qatt ħolqu il-gidba illi Stewart ħarbu b'xi 400 miljun euro, iż-żejt issa tela fuq l-ilma. Nan fil-waqt illi kompla billi qal li l-għajta tal-400 miljun euro kienet gidba biċ-ċertifikatu li ħadna valur ġust. Li jiċċertifika bl-iswed fuq l-abjad illi dak kollu li ilu jipprova jgħid il-Partit Nazzjonalista mill-2023 il-qoddim hija gidba ċertifikata. Għal kull ċentieżmu li ħallasna, ħadna servizz lura. Għal kull ċentieżmu. U ħadnieh b'valur ġust. Li ma qalxu illi mhux talli ma kienx gidba tal-gvern talab illi jieħu lura aktar minn 400 miljun euro, madwar 488 miljun euro li ma talba ġiet miċħuda l-kollox mit-tribunal, ċoe tilef. Intant biftaħir qal li għax iħobb lil Malta l-gvern ma kellux ħallas 100 miljun euro. Fiċċewna biex joħdulna 100 miljun euro. Li konvenjentement ma qalx illi dawk il-100 miljun euro kien daħal għalihom unikament gvern immexxi mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat ftehim magħmul f'Awwissu tal-2017 intis sabiex jekk jaqa' l-kuntratt il-gvern stess ikollu jħallas minn bot il-poplu lill-kumpanija barranija. Fatt meqjus mill-qrati bħala wieħed li jmur kontra kull interess tal-familji Maltin u Wawċin. U għaċar, illi l-ispin illi prova jqabbad il-mexxej Laburista mhux taqbad. U għaċar illi Robert Abela jinsab f'paniku. U għaċar ukoll illi jiswed fuq l-abjad. Il-gvern qed jaqbel ma' sentenza tal-qorti tal-appell, ċoe illi l-gvern innifsu kien f'kollużjoni mal-barrani illi jfisser f'ħadma magħhom.